Office Jammu District Sports Officer Maukarwat Southwest Khasi Hills District harangkat ke Southwest Khasi Hills District Athletics Association mentagasngi klub play perda yang 11th Southwest Khasi Hills District Level Inter-School Athletics Meet arhajar arpusan kabala long Hamadan Rowell Lingdo Stadium Maulangwir hakaba UFB Basan ADC ulalong kum ukongsan harangkat kejingadon lang ubi jerwa SP kum sembut kongsan udamang sengkon DSO Southwest Khasi Hills District Kiway kibakan top ikinokit kam ka office DSO ka association kinong hikai ki Khynnah Skul bat kiway. Ukong san haba ajingkran hagani kasngi ula ay man siyem ya baro ki Khynnah Skul ki balayo banwan Iashim Bynta hagani ka inter-school athletics meet badai lengba kini kirensan bagi Samla kin yo lar ban kiu shaprang haki kamile kai naki inter-school shaka district level haka state level hado haki national but international level. Uba damang sengkon DSO ulayat hu uba how news number menta kidan hadu lai pun riu tli ki skul ban riu spa tam ki Khynnah Skul ki balayo ban wan Iashim Bynta hakani ka 11th Southwest Khasi District Level Inter-School Athletics Meet arhajar arpusan. Hakani ka Inter-School Sports Meet 2025 de nikong nisam ay kublay makrapang yupi bagaji pinyang subhay pi bagla banyapoy hakani ka program badan mentagasngi ban kalong ege ka ba Internet bani iba wat hapo kajing dom jongani ulu lo berkunjur hagajing slap nyala pelong be yang program kelayan be kumbala de gumbo manang shirap kran industry sports officer ingong timot cancel no no re ilar musim besit hem yang ke program kan ha banyak be boda slap makanaru dire tena kaleng jonga ngakwa ban bentu khantam ni pi Khynnah kibuan kaleng jongani ke district ba hakun kani ke sini kumpani kalat bio banya Kilanmet kunjuru banyadan kene competition kalong KK ke berbentoy bah na kebentar jupi nomor boleh daina kum kini ki inter-school sports meet bapila ban kiu si keran ki baham he nang ni pila ban let chapo ka state level na state level chapo ka national level na national level chapo ka international level ke kalong KK ke bakusan bapichim kia ya kani kejing Shimanta hakani ke inter-school sports meet Kunjuru aku akan betul pi ya iwe ki noi Shimanta ni ba Nagalian jom sarkar berkunjuru Nagalian jom ke district administration pun sin yaila pun ya ki kun kini kenasan bani Shimanta te iku akan betul pi ba pinwan chakmat ba pin persang ba pin simkya bha ya kata ka thong ba pidan lada kade kano ke event lani kano ke jing Shimanta lada de kamare lada de ya kau jingkilan met larade haka jingakun kanu ru bapicimkia bapicim yang ka kumensim jongka thong jong jingle bandan yang kata healthy competition apeng jingwe piwe napi ni sutrat chibonne atrai bitte by district sports officer the international level player ni kwa apa Khynnah jongiru na kan ke district kinwan khmat Khynnah apa yakun na ke district chaka state chaka international level te kuba ni jiu asno bahwa wala bon kijinge ha ka training mengidan ngi re ka perthai kata ka hamkala mobi Khynnah lagi bagi social media bagi YouTube kumno pila ban kam pen bha ya kasap kapom lani ka talent mobidan nomor boleh hakan ka perthai kata ila bani ubri bukan semerka practice kumno bani ila tempur kumno bani poi sebeju kathom pena takadang dirangkam ba kumno bani pertibet lagi kumno bani la bani pun apeng juni apo district berkuntar kapten mila bani pun bade sebab kiwai bade ki district jongka state Meghalaya berkuntar mila kiu sakathom kapor kadang de yapi pindai Iashim Bynta nomor boleh kumbang itip Khuborjylla Khynnah dari kapor bapidan sa kata insim bagene bankiu sa kata kathom jongka jing sultanat jumpi bapile igaro ka sports ka bisna kumjuru lingba kani ke Iashim Bynta ke school sports meet ai kata kajing kepok kepuyang ya piwe bapi la punya Iashim Bynta hakan sim obeshet behem berkunjuru nganget bakamtam iwe na pi wan keleng jongkari ke district kerpa pi kamtam ha bapi aka bapi sumar phailadi kublar bom district sports officer nomor kapeding kalau kumi banganget balada pi sumar phailadi pila ban kham leha hakatoka Nukno ke event ke Iashim Bynta. Bethel Secondary School. Ini lama abadina.